Good morning, Orients. Engwanging nge Orients product te hi herbal product thuk zinga ineffective an tho chak bik. Orients product te hi theira le thlai atanga siam ni ma se an thonna lai kher lak chu ania. Avaya manglowin athok thlai tur active part lai takha lak chu a man an ni wangani. Taksatana damdoi ni thei medicine part kha lak thin ani wangani. Orients company doctor ten Orients company factory uluk taka research an nei na noya siam an nia. Company dang factory order le leichon ani velo wangte nia. Tin kan products te hi GMP good manufacture practice an ni wanga thabik ten ni bokani. Vitamin ringot hian kan taksa chakna le damna turin na thok theilowa. Taksata na choni si vitamin ni bok si angai telani. Orients product siam na hian absorption technology manania. Hi kan taksai na that puina chanani. Tin products siam na ta na thaile theira kan man reng te hi taksai na dampui thei medicine parts kha lak chua siamani wangin. Orients product te hi dampui thean ni. Marcha thak eitam hian kan puma acid asiama. Ahun bia choi lo hian puma acid asiam boka. Heng hian pum thalo le ulcer te thlen the ni. Zun thlum lo om theina te po hi kan pum that lo wanga lo in siamani. Kan pumin a chopai troi theina lawa. Puma chopai troi tu digestive system khola that lo chuan kan taksain har sana rang atok the ni. Zun thlum le ulcer te po pumpuin ha tho mu mal lo wanga lom the ni a. Pumpuin ha tho mu mal lo chuan mai bol te lo om the a. Nerve thalo le thoha te po om the bokani. Pumpui thatak nei hi tak sakri sel na poimo takani. Pum thalo wanga dan na om thei rang te. Constipation, ulcer, mai bolatana Orients product a tur cha te chu. Fruit fiber, aloe vera premium juice. O moringa le total antioxidant ten ni.